Nilitum memorandum President of India fancy ka address ay la pan ke logi pulotang te DCC lo nang ji la senetum DC long nang la pen ke akopian ke CM Pantalupo la pen APDCL Pantalupo la pen ke Home Ministry Pantalupo Governor Pantalupo President Pangalupo itu kan demand ke na ke mo pen tani yelo autonomous state de matata ningkan phokebra pho ta so selu article 244 a ke tu ta eli tum ke thek thep ne jok an ta long le election ke hai tu mangai hang tu thek thede ke hang thek tu mangai election da hai tu thede la pui ba ja plang tu mangai ama la pu la ben mai tu long le bin hen lo PGR puchak ta na tum do PGR puchak ta ni tum RNC het ta do ek lo si do na tum deposit do ni ke der lo dak ke hala ke ba anu ka pre tum se claim athema tuliram rong hang si tipu ke di RNC protest RNC protest ni si bang pharo hini muti ke toy dut bomati poisa ta lang li si grab dun bomati ai BJP lo nge bang opilo ne vi RNC ta pini vi der lo gan de pa ye chok pa ye theng re ni li tu nge che chok se theng ning dok de ke akam si ke chun nai la si ai na ting si ke claim nai high command ta gesela high powered committee ke claim nai akam da hada law long tok te le law long to ande council hello state of Assam lo udah gan da power land and revenue pu thak ke alang litum lo claim nang ko Okay sir, pini laso memorandum ka submit RG ding pick kasin itum kar julong lo. Sita pini bang armung kom he kopi pone. Armung kom he ka theke si sik pe melo ka de itum ta wang lo amat alang litum a gari ka dok ka pe mane khang thip bange ha am tereng chinthong soropan amria soropan am tereng long khang thip bithung soropan khang thip koplia long amreng soropan khang thip hamren soropan khang thip ha wo thalang so long lapusan yobi la ben puana thu kajironga na thu khang thip ha siloni jan khang thip la ben dilai men along kaprek la pu yu khang wa dat pu parokwa long anta khang la dok muka bethi pen bukulia bethi khang la lai lo amuni ke sir non ke nang tum ke hem prek ka puthak si top priority lo la si nona bang ke 6 schedule ke si themu ke rong e than thelik lo non ke hem prek si nang vek pu si than vet pu la ke 6 schedule themu pu yok ta than the ke nang tum ke aprang bang ke la si dam bom ke nang tum ke themu pu pot ka leader nang tum ke non ke hem prek si chelar tu phika son lo la si la kalilo ke chelar kalilo nang litung ke chini si chok chela anang le hala 6 schedule thek thek autonomous state aveda jike na tum ke non ke hem prek si top priority aprang 6 schedule ko lo aprang bene kali sir kalang lo nilitum neli 2016 arni HSDC aphan neli ki putekang neli hadak sidol so itum autonomous state ke hang bom lo amat ke hang abatai tin 6 schedule power bang che than che titi je surrender te titi lasi autonomous state hang vek na po long vek nahi sidala ke hang unhur autonomous 6 schedule power bang che surrender nang ni ai chini ne de amasi che surrender bom lo lasi ka pachini nang ya phan ni tu claim nang ko 6 schedule article 244 a long tok do kente 6 schedule paragraph 20 pensi autonomous state claim ji pada ka tok do ke nang li tu ke thep no joksi 1995 aninkan long le aron ta input to ang which that loke alienation of land itu 6 schedule ke thep por loke laga sir non tribal fund relation bang ke loke nang li ta ke thep bang la si hedi sir non tribal fund relation nang ibu ga vedalo 2011 aninka sir non tribal fund relation bang ga vedalo 2011 aninka non tribal fund relation bang ga vedalo sir 2011 aninka MOS ka so here hot hala so hot paragraph 2 subparagraph 7 apot ke chiwar thu choroma state election commission pan power chipi det ke di more power hang po power ke do ane chiwar thu sir non tribal issues bang ga non tribal atumben ni tungi pu bom lo kai non tribal issues bang non ta sir ka ke thanai kang thaningi tuliram ro non ga issues bang ga vedalo nang tungyan ta nang ing thanang ji ga vedalo non bang ke ing than po lage nang tung ga vedalo kang thaningi tha be ing than war chogi ma
Allah selam na langgu. Alang. Alang tuma issues bang Allah awig selam dalo. na langgu. Ay shoes bang awig Paragraph dalo. 2 sa paragraph 7 na. Pura tuliram rong hang long si dulu le. Nang itu may issues bang awig dalo son. Allah selam le tike ing than no. Nang itu may issues bang awig Jong dalo. si ing than bare me kute nang li people ing than bare rede. Ing than no nang li. Nang itu may issues bang people se awig dalo. Nang itu may issues bang people se awig dalo. Nang li. Nang itu may issues bang people se awig dalo. Un e. Nang itu may issues bang people se awig dalo. Alang. Allah selam le det ke. Nitum high court bene nitum order che be pass lo kente. Nang itu may issues bang people se awig dalo sir. Non ke dulu lage Allah selam le det nang li tapuan lu nang ni. Allah selam det tikke administration ke claim. Administration ke di law kan se claim. Government ke. Administration man lo claim ko. Lagi election ke hai tu. Law people selam le de. Nang itu ke hang heg dalo boro no bang. Hang lo. Hang he sir. Non da issues dong awig ke. Lagi tok elo memorandum long tadu. Paragraph 2 sa paragraph 7 putok lo. Awareness bang people nik dalo sir tum. Pudet lo paragraph 2 sa paragraph 7 pulo te pilo. Pilo dak si det lo. Dak si det lo. Dak si det lo. Adema amending thanji pulo te allo long tok te pin lo si ka khan ko. Ko bu si kang than nun ko. Tuliram long hang than non te. Sir, I choose bang tum dai lo sir. Than te. Allo ta selam le te. I issues bang nang tum people se awareness bang dalo sir. Tu paragraph 2 sa paragraph 7 hello I issue lo like kai ta ni tu ke du ke lo. Abi sir non phone nang tum awig dalo. Subai bon sir. Kali awareness sang tum rong long ki than tap bang. People sing continue ko sir. Nang li ta pan lu nang ne. Kali sir hola bang nang than re no nang tum abang issues bang people se change ik phalo sir. Son lu nang ne lo yo. Article 2 paragraph